kan nu te ho pon hei na tlangin fatuin kiteng hei faturua yang keil meka zinga hi ke ni chu chok an enghal me thina hei hi PRB kan chairman ruai chairman lukuy ani pure me bok ai ti thu le natlang lem lo na 80 na ni mo hianin ruai hi kan the than mek a